Ka MLA chung ke East Long ka badairu ka menteri sorkar jela ka kong Ampareen lingdo ka Kyrpad ikipat ba jang ka malki lat umkra constituency bakin Ailad Biang sa Shisien ya Kurim ujong ka uba fantin la kadong ba unlong UMDC hagani ka kenti ka bamenta. Habakran na kajingilang kinongkit kam at kinongker shan juga NPP jangka malki lat umkra constituency kablalong hakaying sa kajongka hakasawtarik uno para arja aposaw kakong Ampareen kalaong bakipat ba jangka constituency kibalakar shan ni uba fantin bat kilakwa ban penyekon bat halua jangka ni uba fantin ru ularay banyekon biang yakani ka election bat kamdan shu kajingong bandang wat kertong da uipan. Kala Kyrpad ikipat ba wakin Kirshan Biang hakani ka kenti ukuram ujongka uba fantin ba unlong UMDC klem da sya yalam bakala haki social media niki weipat ki jingtmu ki ban pansniudur. Kajing rai ban pha ika kerteng jong iba fantin Joseph lakadong. Kum tang kawai ka kerteng. Kum ukertong yele election naka malki no Ladukra constituency. Nrei Por kalayan, sansnem kilayan, but today mo pi, kiba kam shy, kam tip, kay, ka duty, kapapidon kam banle, nakabanta, iba Phantom Joseph lakadong. Kung kurim jong iba Phantom, hakajing shisha, asudayi, hakajing alben kibriyo, ba ai kin ye jit candidate no na ba piye ba don ki boong kitay shi kitay tinre nga shi ma hi patla ngam chu kham pan pau than na lai sunok ba ki boong balang bat ngalapan ye ka chimut jong ki boong balang bat karai ka paro kishim kalokum ni nila mlien ni ba fantu Iba fanten ilong ubak loy, iba fanten ilong ubak waru, badi syakriya ni, hakikam ki papier ki ule nak kamtajo ni. Tingakum ka kurim, nasim bak nak Biang, bahadin papilayo amat sansnen, dang ningkong ka sudetang ka cinta, bangdan candidate. Ingin bansi bandon kata kajing syanya ubat ba larai kelung bat syukur yang ka iba fantin nakayeng jonga naman hakato ko por nga maroy hisimet ng don kajing snow bak uway lani kaway gabriyo na bat kam FDC bat kam LE tingalate ka syaibi papiyo bat baro hakato ko por hakashiso ba ngin kersyabet yang iba fantin. Si hajar ngo popilaya trace shiton ni pas berpenjok iba fantin. Aying jungi ka sudai tang kaye ka ba ay ka cipterwa. Dema pi ki patla iba rai. Ayu pi kwa pande. Bat banong bandang ya perhat yang yano ban penyele amdan shu. Ka jingmot ka jingmot. Iba fantin ilan apply usni pinele bet mat pintre mundan na konke pati ini kum no pintre ngin pendam mak jindua mang kasle ngin panbor no play uba krau uba tip ya ka ai ka uba kam banle semua ba kajing Kyrpad lit ka jonga kum kanong yalang chopi ka apos lang compare ke iba ka putay ko matin ya ka social media wajo ko slay gelitang ya ladi but ong ikitu ki bahajan jompi yano bidon pa to daya bot na kajiktik brim to play om na kajing siya lambakane om na kajing pensyut malo berkata iba fanten ilasin ya kara bila terwa ke executive committee ba inyale pihak trace ito yang bila bet yalong jong sembay hakisan snem haka constituency ito kileket man tayo tauso kani bak ngaduay bu blay un kurkuy pi ko bakti
Un yalam ya pi, un aya pi kecing perkat ke balong ramba. Kumba ula yalam ya iba pita, iba arji. Ya ka Ampareen, blame yalam pi syakha. Ngidwai man kasni na kabentakin ng yalam. Kamtam lelay, hakasaw kasyang. Jong kani kecing pen kelumar jing mut jing perkat ka pun cak pun rukam. Pikiran drugs ne, pikiran kecing syak ban ben iwe ijat beriwi iwe ne, kecing syak ban ben gikem thai hakirang ba ne, kain pikat ka bakin, kecing kelumar, kam lele. Ai ngo ipi iwe, tenang mesong, si ajar ngo. Apabila pencok lumurnya iba, kan? Tosi, Shisien. Ai ikni kala bila de right. Pila rai lang bat ni. Tongin ya pela dem la ne. What could slay? Iki factors ki bong. Kala ukra. Kat ni piye ya kaye basam iba ta. To Shisien. Ailad lem iba fat. Iba la rai lang ba Shisien da. Ngan sa proof by the leadership that God has blessed me with will bring blessings to monkey. Doesn't matter if some people didn't like me this time. It doesn't really matter. Point is, karzat katui. Mapidon kam yang akum ka MLA, ong kum ka MP. Ngin bah ya ka kam MP siya kam kele. Ni Ailad ki sansna ni pet kele. Rekane ke MDC election. Ni ladet ya syong bagyara. Nga ay kublay ya iba emha sini. Kalaya lur ka kana silu sinay opinion election.